Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Transfer umazi kwi-Betway Premiership sokubhekela laphaya kwi-Orlando Pirates nomdlali-ke wayo laphaya umdlali-ke oyi-left winger uRelebohile Mofokeng. Indaba-ke evelayo kuthiwa-ke uRelebohile Mofokeng angase ayishiye i-Orlando Pirates njengoba-ke soyiphetha isizini ka-2025 2026. Kubekwa ukuthi-ke kune-club ehlonishwayo laphaya eSaudi Arabia ekuthiwa-ke ifuna amashushu uRelebohile Mofokeng. Leyo club iyona-ke i-Al Nassr la okugijima khona-ke uCristiano Ronaldo. Kuthiwa-ke i-Al Nassr impela-ke isisubmithile i-offer kwi-Orlando Pirates, kufunakala uRelebohile Mofokeng. Asazi-ke i-Orlando Pirates-ke noma izovuma yini naye-ke lo mdlali-ke. Bakhona-ke abadlali be-Orlando Pirates ekwazile ukuthi-ke ibadedele phambilini, aboMuhangkoda, aboMbekezeli Mbokazi. Engicabanga ukuthi-ke njengamanje sekuyisona-ke isikhathi sokuthi-ke i-Orlando Pirates imdedele uRelebohile Mofokeng akwazi ukuthi-ke naye anyukele kwisigaba esiphezulu. Impela kuthiwa-ke i-Al Nassr yalaphaya eSaudi Arabia la okugijima khona-ke uCristiano Ronaldo kuthiwa-ke isisubmithile i-offer kwi-Orlando Pirates ifuna uRelebohile Mofokeng. Like ivideo, subscribe ku-channel. Mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo. Nisale kahle.